Nanone inshuti banywanyi bacano y'abasirimu n'amakuru y'imbere ku rugamba. Indege ya Sukhoi 25 ya FARDC itwawe n'ababirigi imaze kurasa indege ya M23 nonaha ubu tuvugana. Amakuru turi gukura iwarikare aravuga ko indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane irashe ku kibuga cy'indege cya Kigoma ihasenyera indege y'umutwe wa M23. Ni mu gihe bari bakiganira ku by'agahenge ko batazi igihe kazageza, ariko Kongo Kinshasa n'ingabo za FARDC, ababirigi, wazalendo ndetse n'abarundi ntabwo babikozwa. Bo CCLF ngo ni ya diplomasi, bo barashaka kurwana. Ese ntibashaka kuzura akayantare? Amakuru avuga ko FARDC yarashe mu buryo bukomeye kuri kiriya kibuga ikoresheje indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 cyo kimwe na drone z'intambara zitagira abapilote, drone kamikaze CH-4. Indege ya M23 yarashwe. Uyu mutwe wari umaze igihe yifashisha mu gutwara ingabo muri Warikare kuva mu byumweru bike bishize, ubwo uyu mutwe wigaruriraga Warikare centre. Kugeza ubu kandi M23 ntakiratangaza kuri aya makuru, gusa FARDC iravugwaho kurasa mu duce tugenzurwa na M23, mu gihe ku ruhande rwayo ishinja uyu mutwe kurasa ku birindiro byayo biherereye muri Warikare ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ingabo za Kongo zasohoye rivuga ko M23 ikomeje kongera ingabo ndetse n'ibikoresho mu birindiro byayo, ari nako itera ibya FARDC. Zakomeje zigira ziti ibitaro biheruka ntibyibasiye gusa ibirindiro byo muri teritwari ya Warikare, ahubwo byibasiye n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko Mulamba na Bulonge muri teritwari ya Walungu ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe, aho ni muri teritwari ya Fizi. M23 na FARDC baravugwaho kurasana mu gihe mu cyumweru gishize bari bemeranyije agahenge mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Ese ubu tuvuga iki, tureka iki? Kabareka wa mwana wanze kumva intambara irerekeza he? Iyi ni channel y'abasirimu, wowe utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya. Murakoze. Amakuru akurikirana nayo turayabagezaho 5 kuri 5. Kora subscribe kandi kunzogera notification.